Ini persoalan lang mentahan nakasiti po sikinong tesel ni kabaningkong kalau maningkong kot baningkong haduk ka wasipo kalau maningkong hiborok kawe ka kan sipang ani kabanta kene ka siti po sinong tesel ni kade bangla puli bahaya ka kam dama kalnong basaw kan sipang kataka habangi puli bay bol bayap ki para sen petingan injur puli bay kat kalnong basaw sipang kajeng ang adun tengan ni para mengai padan pedang kajeng yap kene ka siti ka ba ngasoto kene ka siti ka ba ningkong ka ba aptol pol to inbaw don hapo koren nga ko ora jilam phangye ni ka siti nga ora atli ki bible kenang ba ping bling ora atli ki pin skilingo ga pintip ba ka ni bol kasi kadan pang ka jilam phangye ni ka siti ni jong play ka pinta ki kitab na bantiet kade ka samsung kade ka mobile patmai na bantiet kenang pin sutu sipang ka jimutai ya ka tin ka jong play agi benta benkong dengan ni ka kitab benkam atli commentary ya pangan ni ka gospel kat ko ni ka siti Paul chikinong tesel ni. Kat kom kajing tay ko kani ka tes ka snong tesel ni kade kanong ba jo kami ka denya kana po kanong ba akima room. Kani ka snong ka ba he ba ka crown ba kadan ru harut duryaw. Hakani snong tesel ni kadan kumba anak kinong sok snong hakinak jo after Paul hapo po tesel ni dan ki Jew ki Greek ki kintai ki ba crown bateri kira pedang ya kajing lap jong apostol Paul kira pedang bayar lap ini jong apostol Paul hari ni kisnong test ni kumda apostol Paul nicely ki sabaton kana ki sabaton juga banirung hani kata pokas ni ka sa sinagog jong ki Jew kumot tang kumar lai tayo apostol Paul po hani test ni uhaban mina naging istong test ni uhab lai Siberia sepo Athens mandau po sepo Corinth Hapan mino, kum tahu Paul usgo benuat pa. Yang ini para muaj apo title ni balai tang kumba. Lai tayo, ni kumba apo je benai. Uyok banikai kidang long. Kajing tip sepang kajing ai kajing balai kidang long ni batik pa sipun. Kum tahu after Paul ukram usuk kia pa. Apo mino ni kena kesnong title ni. Hapan lekno siapa Biria, siapa Ethan, berkum tahu siapa Koren. Kum tahu apo Koren. Uap community bau parlok jogo bai tenang kani kalengka jogo ka tim jogo apostol Paul Timothy wat banwan ai ko kubor kumno kilong gini ki para mai apo koren kilong kumno ki para ngai apo taisel ni kumdau uni Timothy wana kajing kublai kaju I'm same apostol Paul sipang kajilong jogi para mai hak po kani ka taisel ni kadau boleh tho upol ini ka taisel ni ngacupai kum ngan puli kum bakalong Paul thoi ni chi kalang ba hakapur ban pinslur pat pen scam yaki kristan hangtu u aingo ru yaki na kabanta ka khubor sa pangka jinget sabha ka jinget junkie open kan maru ki sa pangkupna ula batki kumno kila iya kar kom jong apostol Paul ban mau don hapo Thesol ni kata kare apostol Paul open kema kumdaru I'm simeki bakilong ka daw ba pin kraw gospel hagas nong Thesol ni ini kata kada ko bau apostol Paul pin pau baru dan ki kai ki bakalis pang ki bayap kan ka ai banja ki bayap hadin ba wujusun wan pai pat kada kada jingkali ka bakini ki bangat ki balang hapo Thesol ni ye kan du ka kata kare ka daw ba Paul utho ban ai men sim ki bangai apo Thesol ni ban pin silora ki ban ai kuble ru ya ki bagi long kan nuksa ba ba hagas nong Thesol ni om tang Thesol ni amik kania aknya bat kaleng saudong kumbangilai puli ketika kita kadaw kabo apostol Paul utho ya kan ka Paul sekinong Thesol ni ini wana ka khat ka baningkong hey pi kumni kat khat kumni kong ong kumni Paul Silvanus kumot Silas baru thubni seka balang ki Thesol ni kaba ha ublai ubakpa ujis Christ bau trai kajing happy bat kajing sok haningi sok thu bau Paul abau tho ini ka siti utho mu hrei bat ka tim ga jongu wai ku belang i parangai baro kibdan apo snong Thesol ni ngi sok thu ba ka kambalang kadi ka kam ka bai trelang apostol Paul umla marway
Ada Paul uminon apo Thessaloni marway ka ibanja ka ng Thessaloni. Reka jing don jong Timothy. Dai. Kayo Paul yo pin ka kupor ban to. Igini ka Paul sinong Thessaloni. Kani ka paniyangi. Kakambalang ka kambang ini trailang. Hindi pinitray lang pinitay kamet ka jong try. Mo after Paul dan ko ka kumerkat. To pinida ko hindi ka way ka ju. Abang itay kam hakakam ka ju. Kum ka team. Mo kum ka team. To pinitray kam lang ya kapan pen. Kraw kaman ko jom lay bagin pensan kamet ka jong plus kabalang. Nginong ka team haninga. Kabalang plus malam to nginong ka team. Pinitray lang. Nam ta ka jing paha. Jong kabalang hik bakal kamet ka jong plus. Kajing paha jong kibangit baro. Ibran ka jakahi baro. Nta ngkhat ka baar ngai ngo hau balai halagas ni nam ta jpi baro taba kan mai pi ke jing duai mai pi ha ke jing duai ngai ngo yo balai halagas ni nga kan mau ya pi ha ke jing duai nga kan mau sai la di dan wi para ngai oi nga hami nga kan mai pi ke jing duai tip ke mak ngai nga jing duai nga ngam tip itu inga yo ngai sngo ngia tip khana ba pi pi ayap kata bisa. Te yung nga kata nyap nga kalau nyap kendit mas nyap tap no. Te param ni te nga na. Te yung wan pe adukan ni phin nga tieng. Yung apa pe kaksiu jungi. Hot pe kaksiu. Te yung nga song adukan kata kaksiu gitu te kimi wan bang param ni ni mo. Yung ai tip kang fi pe ta yap ma fi tak em mo. Te nga tap na pam na ka bol yap tu beri do ati harum. Chaga umde bangan ning mo. Uyap lu nu bau lek kayu telai. Mo sadar setiap no yu. Nah, te yo nga kan mai nga ka jing tuai. Mo dan ki bakan mai nga ka jing tuai. Ngas ngo melong ya tadi. Kan ngas ngo i kita ki priu. Ki bakan mai nga ka jing tuai. Absul puaru kan mai ki jing tuai ma blai. Loyo ka jing i nek para ngai apo tesal ni. Kumda kan ka jing i jong u ya ki. Ka jing ki ya u ka pelong u ban kan mai ki. Mana ka sni ha ka jing tuai. Ma blai ki ngai para ngai ki bedang long ha ka jing ngai. Pat kam ram ka jing tep. Ya ka man ka jong blai. Jing tuai jong apostol ong ba kalong ka ba kodor. Bat kau usno tu ba jing tuai na kam ta ki para mo te sini kalong badan kam na mar ba ki danglong kidan kala ba mo dangshen mo nang da ki danglong ba ki jing ki pat tu ba sibang ka jing pen ka jong blai. Kum na ki danglong ma ngi para mo kum da usok ya duai. Ya nda jong ki. Jing tuai jong apostol kam de tam ta ki katu kat ni ki bangai dai na unta baro. Ki bangai ki bena po kasong taisol ni kata jing duai kajong apostol Paul bon ha kinong sharai balang tip hai kata ki jukan mau yang i ha kajing duai angai skam nilong kum ni bakilong ru dilong ba jong kajing duai jong ki kin mau jing duai ka ki duai Paul ka duai yang ta kinong taisol ni duai ka ki khat balai ni daga ba kan mau pi kem na puot ya ka jingle sepa kata ka ni ta ben kong ka ba kan mau ka jingle jong pi Baca kajing 3 minit kajing 3 minit kajing 8. Baca kajing Isya kajing kan man ujis kres bau tra jengi. Hakmat oblai jengi bad ukpa. Ukan mau ki ha kajing wahala kasni ke ya kajing Kajing kedai kan nongrem. Jong kajing long kristan kajangi. Ngasi pek kam citin. Long kristan jengi. Kajing kedai kajing tai. Ya kan ni kan met kajang ujis kres. Anda kajing kermen kalau tahu mau dong jangan tak ketempol ke bakan jam sim jam kajing kan nongrem kajing tai anda kajing kermen kalau tahu mau dong jangan ni ketempol bakan jam sim jam ni iru mo ya kajing ke kam ke bakan kila kingat yo Jesus kila ka kam kila apply yo Jesus kajing ke pawa kam anda ada kajing kajing lain lagi Kilan na di kini parang ngay asyong tayo sepet lah kemudian al nak hatkat bakan nai pi ya kata kaji kita jongki kalau kau penuh kilan na di nanda kajingat kebaya Islam nanda ki kajing 3 minit jongki ong ni kitian jomli ki 3 minit kajing 3 barang ina ban 3 pengina ban le hari ki ba 3 minit ke arang dan kajing ki bere ki ba 3 minit ki bere dan kajing hakakam kam da ki 3 bat ki minit kakam. Larangin dan kajing kakam nginom la bantray minut kakam kabang itray. Anda dekat kot ke basau. An play jumut bahagi kot bakan nang bapra, kot bapra bakandai ngan sia stat kini. Kot basau. Nomor kot basau ong happy habangi tip ko para banget. Bala dau belai
ya kajing jit tapi habang itip ko para banget bongko para banget kadika ketien ke bakya kamne ke basting mo dan we para banget jingi pon di sang lang ni hang ni entai lami do nang ni oleh kendu pat pi ngidi si para banget ite mo ngangam ngam silanti ben ang para banget mo dan dua pat yang ni dan awe nang para banget nang para kestan ni nang lar nang lagi para banget tegae benang para banget mo kajinget kelai pe kajinget cuki bat jangi mo mo para banget mo apa supol wana ni kajimot ya kajinget ko para banget kemot upol upenekat ya kajinget jangki bat kajinget cuma upenekat ko para banget unyo ki kaju kajinget cuma bat kajinget jangki upol omdan kajinget e jan bat kini ki para banget apa tes ni hak ai ke kan jando re don kajinget e limba ju kasnam ke jong Jesus ulang kawai kilong kawai pagi ulang wajib makasnam ke jong Jesus ulang di para banget ba e jan ha bat ki ulang kakur jong kajinget ini para banget apa tes ni ublay ula jiet ki siya kajing pat em jong kamday kajing jiet jaki de jiet jong blay kajing jiet jong blay yakin ngi para banget apa tes ni kadi kajing jiet jong blay ni kadi ka mon kajong kibat lagi kentai ni pediang ya kajing jiet kajong blay yang ini boleh ula jiet yang de ka syong hangi langi pediang ni kentai ya ta kajing jiet kajong blay nang tadi wong mo namar ni ka gospel kajongi kamsim lawan api tang ka ketien reda ka bor bada muslim ko bada ka jingkemen dengan jing scam shibon kan komapi yatip kiba kumno nila peni yala di sapi naga benta jongfi namar kan ni ka gospel jongi pi bai tu kentin Apostol Paul kam terakhir ke gospel. Nampak ini ke gospel ke jengi. Kamu ke jong ke tim juga Apostol Paul. Paul Silas Timothy orang. Kini ke gospel jengi. Kini kalau saya kan suatu bakla. Kini ke jumpa syan yang punya ni mak. Kini ke gospel ke bakila yo bakila mat. Ya ke jengi sya jongka. Kini ke gospel ke long do long senam au Apostol Paul. Kumta kini ke long do long senam kelas no au. Kumta Apostol Paul ulong ketram ulong ket ban ai ne gospel seki bre baro kumta Apostol Paul ang kani ke kadika gospel ke jongi maka long do long snam ulong nongkit unong ra ini ke gospel man baklas no haka jing im ke jong apostol kani ke gospel ke jongi kabang itu kaman ra banyak thot lem ni kiwi pat ya ni ke jing sisa jang tien ke jong boy mo kam silawan tang ka tien saphan ni ke tien mo don ha ki bre bawan elap tang ka tien Apostol Paul ong ba kani ka jing kaman tanda katin ni kawan ka bor ka jing tray jang muslim bokoy no an puli ko malang ray danru ka bor ka tray ha ka jing im jang kibreu danru ka bor ka tray ha nong friend danru ka bor ka tray kinong snap kani ka bor ka day ka jing ka jing tray ka ba pen back ka ba pen chi dau belain kam day ka jing tray ka ba da ka jing start jang kibreu ray ka jing tray ka ba pen chi ya daw man siyang bukoy haka danot ki jong kibreu tahu apa sapol siya kinong nung kong karen walang baal kat masaw pasan ong kumni te kata kajing karen jonga pat kajing elap jonga kem chim na long da kajing start kajing kro da kaktien kro kajing start ray da kajawa pen i how man siyang bat ka bor ublay kanang ba kajinget jong pi kanom syong kajing start kibreu Henry bahkan Henry haka bor ka jong blay kanang ba kata ka jiget jongi kanam syong ka jing start jong ki Henry kan syong ai ka jing ka bor ka jong blay nangi after pulong ngam syong wan pi ban kren kro na jing start jong ai Henry ka jing tray ka jong sim ka jong blay ba pun ki apo jong pi kanang ba kata ka nongrem ka jong pi pin bu amde ka jing start Henry pin syong ai ka bor ba ka jing start ka jong blay bor ka jing start ka jong play nang tadi ka dukhat ka ba buat ka om ni mo ka ba ha ni ka dukhat ba afwal pol ong mo te kira jalong kinong putok buat yang ni ka ni ka kentien nga ba bat ki jong utrai mo kira long kinong putok buat yang ni mo mun ban ong yang mun ban ong ki te buat yang mo dan mun ban ong ta after pulong tu putok buat yang naman ngalam Betul buat yo stress. Tu buat ya.
yang nomor ngalap tersebut yo Chris atli ki khot Bible of tul pol ong kon ni kong ko ren saw khat ni ong tolong kinang tersebut ki jonga manga ngalong ke jong terai mo tolong kum nga ba nga ngalong kompi kaltia saw khat ar ong tolong kum nga mangarung ngalong kompi haba pila piang ni tak tin hapriang sibun ke jeng jenjar ba kinang par ngai apo thesuli ki pedang yak tin pedang jong ke jeng jenjar pen satu khat ba khandai ai ra jenjar ke pen do ngpuri khat ba khandai omni amar ki hi kila pipna chang ngi baro kumno kila pedang ke kumno ke jeng pedang jong ki yangi bat kumno kila phaino cha ublai na ki blai thao ban chek ri ublai ba em kejia juga kalau ma kini ki peram ngai apo thesuli kini kinang mani blai thao kinang mani blai thao satu jadi esnong ma alak kini kinong mani blai thao nei kinjat ki phano so trai ka e kandon ka sing sha kren ben kandon ka sing sha iben kandon ka sing sha nyo ben kandon ka sing pendik ru kandon ne ki kata ni e ka bakini nok tai sul ni ki mat man kila jet yo Jesus Christ mo kim soi e ini ka sing e ka baki ki mat ka sing em ka stan ka sing em ka badap ka sing e ba ka badap ka sing long khut no but kajing long lok loy ban cha sitom namta ukris kajing em kristan kajing em gadap da kajing e jing khot kajing long lok loy ban cha sitom namta ka gospel kajong kris kinong tesel ni kinong ba kloy ban padang yaw Jesus Christ ki kloro ban cha sitom hagi bubon ki rukom amla khamtam e namta kini ki jew i ban padang yaw Jesus Christ amtam ni kajing e kabi kindu hagani ka sinong tesel ni atong ses bi khot ki ba pra ba ong ni prijumot ha khot ba pra pat ka ba khandai namar nafila sawano katakak tin ke jong tarai pakat pi ni kedin bekenjat dang gemban rio penai ki paramai apa tesul ni pol lai ti Allah men mino ka gospel ka roya tu juga kira kelami no ke jing sawa naki ngakin mau di min bang nang song kelas intermediate 2 ajing kai for you oh kum juga cu kata wamtaski kum sim tio ong ki song kelas ma pin kelas phép lấy rong giềng rong giềng balik balik biset siking paraf nget ngam tulet cu kan ka jing jar ye habun kaya lupa dan ki bapang dan ki basitam ki ban ki bamtuan jing sengap apa pele kot ba stio kata kaskni masa bengilai kai boy kai jing yo paraf nget apo umjur ngabat Anderson masa umjulet ngidang long kestan dang sen kapai bol ngim tiap pasi pun mo ngam tiap pasi pun sipun kapai bol dai ye kai balik kai kata ngalek ngilek utang ngilek atau torong pa bapang tu lah banyak ye ngaruh asyur hata apa nong kestan sen dengan klik file dia ngai slok Anderson tu file slok tahu beliau terus ngap baik jika tahu perang ngap baik ai ke bangi agi hakadin ada usaha ayu ke jistom uang ngalapang kembali live san senam pang tu ye tu kana ai ke sam tin ju play cibo roi ai ni lah dap ha dap ke por ka Anderson di ag no betul tu pagi sini begini tak gitu edu tiap pasti buat lagi atau kerja kerja ni nggak sukumen pan ngai kayak gitu sukumen uni tiap sibun reu pat tang hala jong kayak ibu tiap deh ini tiap kenjat di alam kayak baknya tum tak ipar ngai apa teh seliru gambar kami nak sesuatu kayak bagi tiap kia tuanan yang kecil jong play segi reu paro mo mending kan kerja jong pikir apa keleng mo kapar keleng ni kerja jong ki lapar keleng bat haduk ba amdan kam syu ingi mo ong after per minute ba amdan kam syu yangi ban kan ni kata ka jolong jokin nong tes ni ngi sepe ke jembot jokani ke bot yu kan ni kan mo amai syu na mal mangi ni apa menas phang jong pi ba kum no pila pedang ya jing pedang jong pi ba kum no pila phai no na ki ble ta show ble em bat uba sha amo ke ba khmit ti phang jong wan jong khon na pedang jauh ba jing pat na ki ba ya jusuken pula pelat ingi na kata jing bitar kebansuan jingtar kebansuan nang wi na mi no ke jing sawa kata ka bentar bangin putusan akan dikepuar ke pemerintah kai ka mi no na ka cintur jenga ba jang pi kum ki bangit ngilong kristan aslam ngilong nila aslam kum ki bangit kai ka mi na ka cintur jenga ba jang pi kai ka mi oh to ai ba kan ka mi ka tien jumle kan mi ngilap ka tien jong blai bat ka jing em jing ru ka nyalap ka tin ka jong boy
Tong ini lap ka tin ka jong play. Mau after polong. Wa ngam sol ranya gospel ka jong presma ka bor ka jong play. Papen em yo ya papen em ki bre boro jiu grik bad eng yiru kum jo. Ma ang tin ka jong play. Ana da Matius apa saw kat saw amno. Anda la yalap ka tin jong play baro. Kumta ka jingwan jong try kan saja. Kumta ka dan kami banamno banyalap ka tin ka jong play. Hinan kamu banda pulih ka tin ka jong play. Akan mau berfitness pitip ani kadang wik jing bejah po mat kan song we nong elap ubasa pensange ngarung yak sko kata ni ngam tip uyap ya kai ngam tip anda le thu in ban jong yang ngobli du siap pensange tu nong elap yang wilap wilap keluar itu orang bagi senang kasih kita kibar lingkar kibar di kibam tip lo kilok kikon mo kibam nang ban sai kikon kum tak senang besar bang ta kila isim yu kita no ke pensyang no yu menlaku ke gospel nata hantar ka piang ka ka kobo hantar ka jaka kum no ba lasdang ban pinstom ban ki bagai hapo kecil lah ka coki ndai ndai ta ndai ba lam ku ba de gospel no kumar ke gospel to inda pin kre bang ilek ban lap ke gospel kau baik ka banget ka bamdai ka bawan kang ni kita kan ni leha kau ke balang Kristen ni Mensya kidan bangi kilong betum ni ndai anda keladan ka baik ke bat ke balang kila kiwan men doa ye kia bui pang kia selok kamtam man orang ba tengkapan kende dia na ngi asol kata kong no kan kidan mangi ye kim nang dalai kinang hampun ni kata ngin kamar perkat ko ki pare perkat ay kata kat ay kata ayo ngi ben le mangi kom ki ban hech ngi de ben le kom ki ban hech ay kan mi ki sawa na kitin jeng ka be fish pang uji sukris Jong juga oh ini pun kere ini Dubai pakai jelam ke jong play terang bagai ka jingrap jumi juskus kan long ke badan ke por tenang ke por nanti ada begini dong kusa kan kusa jingi lang paro apa ngilap ke jong play dah ke jong play ban ngilap pakai jing jingiru kan long ke jing ke balap ke gospel jisu benda likely after jisu benda utterly after Paul bra kawai kebanyakan lap jisu dah ke jing ngajing ai lap jisu dah ke ndak ka jing shai ke bang yo Wong Yesus pilong ka jingsan, bat pilong ka mlo. After Paul wong pilong ka chichi, jong Yesus Kristus. Ngelap yo Yesus mde etang ka tino ka jing jengi. Mengilong ka jingsa ya kan ka putai ka badom. Ka jing jengi. Kalau ka jingsa kan ka putai ka badom. Kan ka jingsa Yesus wong pila ka pili kitab Genesis ko bo la thau ka jingsa kan ka jingsa ka lalong. Gusto ka jingsa ka thau ba ka jing sai ka ba na ublay ma kan ka jing sai jisu ang ngalong jing sai ka patay ma ninyam nang nim day ka jing sai ni ki long tang ka reflect ka bawan na Jesus Christ ka jing sai pisu thu ha ndapi puli ka kitab jong Moses ma ada Moses ke holom Sinai kan ka jing pini ka jing sai kam ka ha si po sinong koren ka long balai ka khat ka nyo hani pini ai ka jing sai ka bangidon ka man sa thu nei lada kani ka jing pinya nyam kajing yap ya bala tho bat bala mot hakim mau kalong kajing tensain kat kata bagi kun Israel kem la shu ban commission ki khamat jong Moses nomor kata nomor kata kajing tensain ka khamat jong ki kaban sedam no mo kajing tensain ki jong Moses kawan hu kun Israel kem la ban pet shu yo pemta kani kajing tensain ka bau yo Moses kan sedam no Dangi nong kajing syai ke bawah no jisu ke reflect sike wepat yang baju ni kajing syai kajing apa tri kum no ki brio ki yang apa pi kum kajing syai akan ni ka perthai jisu ang gospel jo Matius kanang ba san ke kat saw ngak bangin i ba ka ni kajing syai kum ni long kajing syai an puli pi pilong ska kat ke bahdin pi pilong kajing syai ke perthai amla pun buri ke sedang melabu halor lom Demi kemju tang ka sadak bu eka apo ka sang reo din peding sadak ti sabhama ti ka pen syai ya baro ki bahaka yin ningkong ka jing syai ka pen syai ha yin mo ladang am long ji syai yin sabai bi le jing syai shwe baro mo ti ka jing syai kamno ka pen syai ya baro ki bahaka yin ni de belong ka jing syai ha ki yin ki sam jang apa chong phi ini belum kisah. Nung tahu orang kisah kejian tadi. Ini belum kisah kejian. Waktu pencahaya kita kisah biar khmat kibriu. Sami syabah.
mo simi siapa pada cai siapa mat kibikin i ikajing na ubah jingi pakai ni roi ubah jingi ubah ne tongi pen syai ai bikin i yang abi ngirong ka jing syai akan ik patai limpa jini ka ai YouTube channel mo ngas ngap ka jing rap jingi pastor ai wang spang kum bikin i mo don we para ngai awi ke belang kosmetik upan bisa kaliang na uin ngapinas ka YouTube nyo mo pan bisa kaliang syajar na Teu la ai tak syajar. Teriak sekipur uni boyo syajar ulek kemam benar. Ulek kemam petiau uni boy bah. Teu haba ong apa ngapet yo ngai ibe ya ka syajar. Mo ngam iya ibe ya ka syajar. Yo ni para ngai. Rang ko yes ni wong wan man kublai wong iro yo trai. Uta ba piang jing iro kublai wong ngam iyo trai. Mi ibe ka syajar. Mi ibe ka syajar. Kumno ki breu ki iya nga ba jadi. Kumno ki breu ki iya nga ba jadi. Atau ki in em yau terai ki in em yau terai antara wong pilong ka jingsa pilong ka melu jong ka sai ini kim tian wong jisu pilong ka jingsa pilong ka melu saba ki senan jong jisu pilong ki madan dei ki bam don sibul ki jang dinang jistan dei mos nong jisu pilong ka jingsa ki pilong ka melu ura ingin ki senan ju syaklia bangi sotu apa ka jingsa kalong ka badan kam important kamlu kalong ka badan kam Hakan ni kapertai, akan kamlu klep sai, kapertai kan dom, batngin lamwer, akan kamlu. Ismutu pas pang kamlu, bon mandok melu kumlu pilong ni lamwer, kata ngidang don melu. Ha? Ora ekina tra sekadar bangilong ki bakodor, ki bakerpang hadu kata-kata. Pi pilong ka jing syab kamlu. Kebuat ka kedau yang habat pi bangilong ki bakerpang. Hakan ni kapertai ka bangisong isa. Kamlu kadi ka bertak dor, ni ka don ka dor ka bakrau. Ka value jengka ka dor ka bakrau. Bakrau hadu kata-kata sepang gadi kamlu. Ngilong kamlu ka badan Jumat. Wan ai bangilong kamlu ka bamdan Jumat. Kamlu ka badan Jumat. Bagi beri ke ingi ke nyokmat sya yo Jesus Christ. Wan ai bangilong kamlu ka baktang. Waju tang melu. Waju tang melu. Wasai ai pastor ngan ai nuksa kawai ka nuksa macam tio pi ai nei. Nilai enyo mo isang jisang nyo baji isang basipo baji baji kabasa baji artli ada ke siksa samla kawai sai sang met nyo tli ke jisang nyo tli jisang a cis kisu ai mo yo play thai ngim dai bro kha poi ke jisang nyo tli dai ni poi bro nyo tli chang lak thang melu ai ngo play ni poi an na lai tli ke jisang mo disu ang ngim dai benong pa nak ba melu ka thang dai ka jing ba bro kawai phia prat berat. Tu ai belum ki Kristen ki babang malu, om dah ki baktang malu. Mo, kan makan makan song Kristen. Asyik ibarat ni kau ba smart jiseng ba. Smart jiseng untuk produk jangan ba seng lang. Tu nganga ini kong smart jiseng ba mo. Tu itu ba. Oi smart ba ini kong. Oi smart ba. Sisa sah kan. Jiseng iwan poi poi lot. Kumnoi poi jang samla em jen Quran ngut. Jadi so aku ngakan tet atau kapor nang poi em. Na step ulok alek bartha. Mo. Libo skol ikon. Na skol libo institution na tuition mo siyan. Dami dia martha biang. Ni kong isla sikri bai ublay. Hakayin ko siyang sa marjan marpar kini kibri kila itach ini kong. Ha, ini itach. Mo. Imnong syu ka juk sawat na kakiyaksan. Ka family jong no sentang kami tenar. Kiki sikri blay. Inan kam ban balang sikiki baro. Mo. Inang kam lo. Kabar Jumat ngem dia bilang kamlu kabak tang bat kababalat. Ngitang ilong kasiti Jesus Christ. Na kasi po sinong koren kanong balay, baar koren lay ring iyang tunglap pek hari ni. Mangilong kasiti Jesus Christ. Mo we pastor jang balang Christ kong hano ju puli cici menta. Kasapoy kapor ba inam sotu chu kikon dingi adin kai kasiti kidang sotu chu. Mo kidang puli cici menta stang kapoy yang mani. Kasiti nanang po kot jing seng kasih ci jong kata hanya ni lehawe ye pio sti benda musa boy kapor bo ni ngo sti shu awak ajing mani ru mo ini tu ni long kasih ci jong Jesus Christ sti po sinong koren kanong balai dekat bandri patai chai mata bat bela tho om na kasia hai la tho kai da sim jong balai ya kasih ci bela tho bagi we kin pek
Bat pulih kata kasih jangan apa jampi. Ni deki Kristen kibangin hapan syak pulih. Mah, ki pulih ke ai. Kin pulih ka jeng em jangan apa jampi. Kin pulih ya ka jeng em jangan apa jampi. Termasuk oi nuk saw ai we bring syuk ngam berak ni. Sipang we kong. Tapi kong pej ini we kong para sipang ngai dang pej kemni. Soalnya apa yang beli pej ngah. Beli pej ngah. Tadi apa kedua tadi kau yang ngai internet ka jensem jampi. Yang ngai internet ka jensem. Tây con với ông tây cái chân sâm ông cái chân sâm ngặt thịt nằm ta mà vô cũng ta đáp tay chỉ buồn cái chân sâm tây ni con với bên năng ira net tok ini con là hieng ya itu chỉ buồn chỉ bằng kata chân sâm mo yo atli ki ngak pen pat hadin yang lada pikwa ingin chân sâm ngan penyo ya pi keba hapat yang ngak keluar balik thiet lengkap pi cái chân sâm lada yang dah kumni pat lada yang dah kumni pat habang apet je pi ngam iyo jisu kunwen ong ini kong in ong dah kekentian bam alfabet nang pemakan kita nuai dah thok si bot setet sepang ni kong ni pintok nu kata kentian si pun apa tai ila di kum nu kum ta tar mah nei laki brio kemi iyo jisu hai em jang jang pingi dan kamban pe ila kamban wat ni mana ka percaya dan bon ki bangai ki ong ngenom la belok ka jung sya ngenom la belok ka belok ngenom la belok ka ujus kus ka bangin em mana ka percaya ka bangin song isa ngenom la benem oh ingat apa itu nei kalau ngumta ka ji kai jong jisu ka bakla rengila jisu ai ni ka parsi ngakwa wat penkot wat pentam nak ai bang puli mga parsi jong jisu ong kum ni pialong ki basian kum ki besan bat jamdot kum ki paru wadah tak parsi jisu ngimla beli ngimla wadah ni parsi jisu ki basian kum ki besan bat ki jamdot kum paru tolong kum kita tengah perkhat kata kentian ong kemudian kan sian kum ki besan bat jamdot kum ki paru beli try ong sian kum mersiang mah deh so mersiang di satu am dong video ai mersiang di satu bilang kum no ni kasih dong ai mersiang sadau ani kata tila satu bakam syai bau kam tamu nom sadau banyak dong mersiang mai ni hayo dan we burang ba yo mersiang dong mersiang sadau tu lah mut akam tam lah ni beliau jusum ong do pesen ai pesen kai kedor jong pesen mesin ni pesen nong syukur Justru mana ada untuk saja pesen kan ni kan saya sampel kemut ni mah wow so nak me habo pesen kan ni ke duriau ba uka ni sete silang jo ni ke duriau habo jingi ni kawa ni duriau andra poi hade rengkau nei kom kenya ru kam sno akamet jong pesen first point ba kata kom sidrap ru kam sne akamet jong pesen ba lo ya ni ke kti anda kot ni keti no poyang terin kaham jak keti kani keti kenya ru kam sno pakamet jong pesen kamut ngidon ane ka ringkau hani ka duriau ba mo ki bakenja putai kim de ban sno hanga ba dapi sudah kali jumut sian kim pesen pesen no ni jimi oni ka om kam sno ka keti kam sno mengiru habang ngidon ka putai ka bangi songisa ngidon ka putai nyem de ke jong ka putai ong ka siti jong yo anes umut ke bakan jam saya kam de ban sno hanga ba pi kum ki banget nyem la ban sa syaklau bang em hok em ni don hani ka pertai ni jingi hani ka pertai ni ke bakan jam pertai kem de ban sno hanga ba pi ko ki banget lada ki bre kem i yang pi yo Jesus ni don kam ban kini kam jibin kot ni don kam ban pet ela ka jong ka chicken ha ka jingi de shimet ba do boleh kalau kum no ki jingi shimet ba boleh jangan ba jong pi kalau kum no ka jingi de jangan ba boleh jangan ini kaman pet. Keban, ini kaman pet. Kumno ka jing script lay jeng kalong. Ha? Ni wani seng tanga kisikha, skinyap baksikot. Kesa ni iyo jisu. Jawa copi. Kumno ka jing script lay ka jeng ha copi. Ha? Hatu ni poi man kapon man katayo ka jing script lay. Ni poi tang sien la no.
lagi beri kim iyo jisu smart pan sekriyo play anda dia puli pat duai lu kadi belong ke batista jadi belong beri kiba ban puli berki ban duai nang ba kata ka naka sentur jeng abajang pi kan mi no kata ka tin ka jong trai bat kata ka jengat jeng ajang bat jong pi kan priang keleng ba anom dan kamsu pan yalap ingin ka tin ka jong pi tang na ka jeng im jong ki banget ka long sipon lada ka palang ka pulong jeng yalap nginangi doain tak jeng yalap ka ban salong nei lada ka im jong i kamelap kakta sipon ni ka palang tai ka palang to ai ba ka jeng im jong abajang pi angin nung keduksan ki parang wait apo taste ni men makidang lung hari kilai yalap ka gospel da ka jing im jing to ki po ki ba to ngini perkhat bahai ka ni ka city jong pol city ni kat kat ko pra ai bakar mi no ka jing sawana na ka sinto jong pi ya ka tin ka jong trai bagi marjan marpar jong pi ne kini i ka jing jong pi bat abaki i ka jing jong kini ro lu yok pa jong pi obah banen trai ni aingo me ni ka jamit ngiawan pusan ni ka city pol shikinong tesni haka journey ka ba lengkap jong Timothy or Silas kani ka team jong after Paul ka jing lap ka gospel ai ngot mi ablay ni ba jing ngatrelang ban pendap no ikamon ka jing karabi baka gospel di me kan prangkalan baki senan ki jume trabi kilong isya ki ba bang melu hado kani ki sim ta ka gospel di me kadang ya ba kadang ya mar baki long ki ba bang melu bat kilong lo ka jing shy try mela bu yang ikum ki kani ka balang ini ki kun ki jame trabi ngilong ka jing shy bangilong melu bangilong lo kata ka chichi baki wekin yok ban pet pat puli yang apa ding tapi dan cipuan kijing bambiak ngaji jingi try kom ki bre re try ngi duai ndaka bor kijing la jingi nginam la re ndaka bor jingi trabi men ai bor ngi rabi abang ini kijing ka ba pen sob hai ka man kijing trabi dan kijing bakala jingi try re to hei kai trabi syakata ka kam mela khot ngi bangilong ki ba janai komba uru meru melong uba janai trabi try uba melong uba khot mi kwat ngi ru ngilong ki ba khot kia kata ole mela khot ndaka jing la jingi na re ndaka jing ai ka jamne daga jing isnay jime ablay ngila panlong kumta kumba maka panlong trangi doa ngilang baro awang ni ka balang ki bangai baro blen ni ka balang ayong daga jing shine wa thang ka ta shadak barbo hauding pening shadak kemut ka hapo ka balang baki bahayang jing ken i ka jing shay jing barki majan jing ken i ka jing shay jing ablay be betar ki bre ken yo ban yaro eme ko pa trabe awang ni ka balang ka jing trabe to bangidan ka vision banam ki bre ka jing la jing daga jing sha Jesus Christ. Ay baka jing siya jong Jesus Christ kanyay emma po jangi. Bat kanyay ha ka jing tien jangi. Bat ha ka jing le ka jing kana be. Ni dwai. Ngi dwai kana be ka jing am ka jing ta ngi baro able be. Abang ngi sultu. Ban pandap no ngi nak tin ban nyim long siya ka jing siya be kam lo ba jiti. Ay ngi ka ban shek ban wat ila ka jong jing ti. Bat me shimet ban me able be. La ngi duna. To in ay kambon ka po ban wat me. La ngi duna able ban sikri me able tra angin sip spa. Ika po ban wat dum screamy. Lain ini guna ban dua ban puli tin jemi able. Kadang nang yok kalat tu betong ini puli. Ya tin jemi ban ini dua. Kadang memang pat wan sini pasai. Hati yang jong jisu ngat dua. Ngapan mentablah taruh. Amen.